Reka twongere tubasuhuze tubifuriza kugubwa neza. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Siporo ni ingirakamaro mu buzima bwa muntu, nta kubishidikanya. Kandi siporo ikomatanya imikino myinshi irenga 8,000 ku isi. Siporo n'imikino muri rusange iragabura kandi kanateza imbere abayikora, ndetse bakabarirwa mu baherwe bubashywe ku isi. Ariko usanga wa mugani wa yamvugo ngo icyo ukora nicyo kizakwiyicira. Uretse guteza imvune zikira n'izidakira, imikino itwara ubuzima bwa benshi mu bakinnyi b'imikino inyuranye. Ariko igihangayikije cyane muri iyi minsi ni uburyo indwara y'umutima ikomeje kwibasira benshi muri bo. Iyi niyo yatumye umunya-Argentine Sergio Aguero asezera gukina ruhago ku myaka 33 mu kuboza ku mwaka wa 2021, amaze amezi 4 yonyine nyuma yo gusinyira ikipe ya FC Barcelona yo muri Espagne. Muri Euro ya 2020 kandi habuze gato ngo umunya-Denmark Christian Eriksen yinjire ku rutonde rw'abakinnyi bapfiriye mu kibuga nyuma y'uko yafashwe n'umutima bakina na Finland muri Kamena 2021. Uyu mukinnyi kandi yahawe ubutabazi bw'ibanze, ajyanwa kwa muganga aho yatewemo akuma gafasha umutima we gutera, ndetse kuri ubakinira ikipe ya Manchester United. Muri 2015 Gasingwa Jean Claude wari nimero ya mbere muri tennis y'u Rwanda yitabye Imana aguye mu kibuga ubwo yari ari mu myitozo akabura umwuka. Gutakaza ubuzima kw'abakinnyi bari mu kibuga cyangwa mu marushanwa bigenda bifata indi ntera, aho impamvu iza ku mwanya wa mbere kurusha izindi ari uguhagarara ku mutima, nk'uko ishami ry'imikino muri kaminuza y'ubuvuzi ya Washington ryabitangaje muri 2021. Ubwo bushakashatsi buvuga ko abantu ibihumbi bigera ku 100 bakora siporo mu buryo buhoraho, umwe cyangwa babiri bahura n'ikibazo cy'ihagarara ry'umutima. Gusa impamvu zitera ibi byago zigiye zitandukanye kuko hagenderwa ku bwoko bw'umukino uwitabye Imana yakinaga. Mu cyegeranyo cy'uyu munsi tugiye kugaruka kuri bamwe mu bakinnyi biganjemo abamazina akomeye bagiye bapfira mu kibuga muri ruhago kuva yabaho. Ngenda Adolphe Janeman mbahaye ikaze. Reka tubibutse ko tuba turi kumwe na Aza Makeup. Abonyene nibo bagukorera makeup y'akataraboneka, haba ku matsinda ndetse n'umuntu ku giti cye. Usibye ibyo kandi bagukorera manikire, pedikire ku nzara, basiga jeri bakanazomeka muri style zitandukanye. Bapfumura amatwi n'amazuru kandi bakoresha akamashini ka pisto ku buryo bitakugiraho ingaruka cyangwa se ngo bibe byakubabaza. Bagufite imashini yoza ibirenge kandi bigacya neza, bigahehera, bikamera neza. Wabahamagara kuri 0782705093 bakagufasha. Reka duhere kuri Miklos Fahel. Fahel yapfuye ku itariki ya 25 zari ukwezi kwa mbere 2004, afite imyaka 24 yonyine, ubwo yakinaga mu ikipe ya Benfica bari gukina n'ikipe ya Victoria de Guimarães. Fahel yikubise mu kibuga nyuma yo gutangira kugenda buhoro no gushyiramo ingufu kugira ngo akomeze gukina. Yapfuye azize indwara ya embolism. Marc Viviefoe, uyu ni umunyakameroni, yapfuye ku itariki ya 26 Kamena 2003 ubwo yari ari gukinira ikipe y'igihugu ye ya Kameruni bakina n'ikipe ya Colombia mu Bufaransa. Yikubise bitunguranye mu kibuga biturutse ku ndwara y'umutima, bityo bihera ko yitaba Imana. Pierre Mario Morsini nawe yapfuye ku itariki ya 14 Mata 2014 nyuma yo gufatwa n'indwara y'umutima hagati mu mukino wahuzaga Livorno na Pescara zo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Yajyanywe mu bitaro ameze nabi, ariko ntacyo byatanze kuko bamugejejeyo yapfuye. Reka tugere ko bita Jose Antonio Gallardo. Gallardo yakubiswe umutwe mu mukino wahuzaga Celta Vigo na Malaga. Umuzamu yakize nta kibazo, ariko nyuma y'iminsi 17 yaguye muri koma biturutse kuri wa mutwe yakubiswe. Nyuma y'icyumweru gusa ku itariki ya 8 Mutarama 1988 ahita akomeza arapfa. Alain Pamic yagize ikibazo cy'umutima mu gihe yakinaga umukino wahuzaga ikipe ya Deportivo Huancayo Lima zo mu gihugu cya Peru ku itariki ya 22 Kamena 2013. Yari afite amateka maremare y'ibibazo by'umutima kandi ntabwo bwari ubwa mbere agwa mu kibuga, ariko baganga baramwemereye akomeza umwuga we. Gusa kuri iyi nshuro yongeye kugwa mu kibuga ntiyashoboye gukomeza kubaho kuko yarapfuye. Sabo ngabo gusa kuko amateka twereka ko abakinnyi mu kibuga cya football batangiye gupfa kera cyane.
Ahangaha umukinnyi wa mbere tuzi waguye mu kibuga wa mbere yapfuye ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa munani 1874. Yari umunya Scotland yitwa Robert Athray. Yari afite imyaka 19 akinira ikipe ya Star of Leven. Yapfuye azize ikibazo cy'imvune yagize mu nda ubwo bamukubitaga umugeri bari gukina n'ikipe yitwa Lily Club of Renton. Byaje kumuviramo gupfa. Si uyu gusa kandi muri iyo myaka ya kera, kuko ni tariki ya 19 z'ukwa mbere 1878 umunya Wales witwaga George Cornish yaje gupfa afite imyaka 18 akinira ikipe ya Newton, nayo niyo muri Wales. Ahangaha yaje kugongana n'umukinnyi mugenzi we ubwo bakinaga n'ikipe yitwa Wrexham, biza kumuviramo gupfa nawe. Byarakomeje biratinda, abakinnyi bo bapfuye bari kugwa mu kibuga cyangwa se bazize imvune z'ikibuga ni benshi cyane. Muri make reka tugende turebamo abagiye bamenyekana ku rwego rutandukanye. Ahangaha twavuga nk'umusore wari ufite imyaka 17 w'umunya Algeria witwaga Wassem Jezal. Yapfuye tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu 2024. Vuba ahangaha yakinaga ikipe ya NLB Las AM. Yapfuye azize kuba yarakubise umutwe mu kibuga aza kumira ururimi rwe, yitaba Imana. Tariki ya 11 z'ukwezi kwa 11 2023 uwo bitaga Rafael Tuamena yari umunyagana akinira ikipe ya FK Ignatia yo muri Albania. Yaje kugwa mu kibuga arahwera ubwo bakinaga icyo bita Categoria Superiore n'ikipe yitwa FK Partizan Tirana, azize ikibazo cy'umutima apfa gutyo. Tariki ya 9 z'ukwezi kwa 8 2023 umugabo wari ufite imyaka 36 umunya Brazil yitwaga Deon akinira ikipe ya Bahia do Feira yaje kugwa mu kibuga bari mu myitozo, nyuma baza gutangaza ko yitabye Imana. Umunya South Africa kandi cyangwa se Afrika y'Epfo witwaga Sifamandila Mutolo yakinaga ikipe ya Richards Bay, yari afite imyaka 29. Tariki ya 7 z'ukwa gatatu 2023 yaje kugwa mu kibuga cyangwa se guhwerera mu kibuga bari mu myitozo. Gusa ahangaha ntago baravuga icyo yaba yarazize nyirukuri cyangwa se nyirizina. Andreas Balanta uyu nguyu nawe yapfuye ku itariki ya 29 z'ukwa 11 2022. Yakinaga ikipe ya Atletico Tucumán yo muri Argentine. Yari afite imyaka 22 gusa ubwo yaje kugwa mu kibuga azize ikibazo cya cardiorespiratory arrest bari mu myitozo nabwo. Gusa ambulance yaje kumureba ngo imujyane kwa muganga, ariko inyuma y'iminota 40 gusa batangaje ko yitabye Imana. Alexandros Lampis uyu nguyu yari umugiriki wapfuye tariki ya 2 z'ukwa 2022. Yakinaga ikipe ya Leopoli yo mu Bugereki n'ubundi. Yaje kugwa mu kibuga arahwera kubera na defibrillator yari ihari ngo babe bamushitura. Ambulance yageze mu minota 20 ubwo bakinaga n'ikipe yitwa Hermionida. Uyu mukino waje guhagarara kubera iyi incident, ariko ntibyabujije uyu musore gupfa. 2021 tariki ya 25 z'ukwa 12 Sofiane Lukari yari umunya Algeria yakinaga ikipe ya MC Saida afite imyaka 30 gusa. Yaje kuhwerera mu kibuga bari gukina ahita apfa ko kanya. 2016 tariki ya 13 z'ukwezi kwa 11 umusore muto y'imyaka 18 witwaga Jack Axon yari umwongereza akina ikipe yitwa Holland FC yaje kugwa mu kibuga azize ikibazo cy'umutima mu gihe bari mu myitozo y'abatarengeje imyaka 18. Uwo bitaga Janine Christelle Jomanange yakinaga ikipe ya Cameroon. Yari afite imyaka 26 ari umunyezamu. Yaje guhwera bari muri warm-up aza gupfa, bavuga ko yaba yarazize ikibazo cy'umutima nawe. Tariki ya 3 kandi z'ukwezi kwa 5 ubundi 2016 mugenzi we nawe w'umunya Cameroon witwa Patrick Ekeng yari afite imyaka 26 nawe yaje gupfa akina ikipe yitwa Dinamo Bucharest yo muri Romania. Yaje kugwa ubwo bakinaga umukino n'ikipe yitwa Vitodul Constanta. Nyuma y'iminota 7 gusa aje mu kibuga asimbuye, yatwaye kwa muganga aza gupfa nyuma y'amasaha 2 yonyine azize ikibazo cy'umutima n'ubundi. Tariki ya 20 z'ukwezi kwa 2012 uwo bita Jouadi Akidali uyu nguyu yari umunyamaroke apfa afite imyaka 28 aho yakinaga ikipe yitwa Hassan ya Agdil
yaje kwicwa n'umutima umukino ukirangira aho bari bari gukina. Tariki ya 11 z'ukwezi kwa 4 2006 bita Victor Alfonso Guerrero. Uyu nguyu yari umunyakolombia afite imyaka 17 gusa yakinaga ikipe ya Envigado FC. Yaje kubura ubwenge bari mu myitozo aza gupfa ajya kwa muganga. Hari ikibazo kandi cyabayeho cy'inkuba yaje gukubita umusore witwa Hernani Gaviria. Uyu nguyu yari umunyakolombia. Tariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 2002 yakinaga ikipe ya Deportivo Cali ahita apfa ako kanya, ariko nyuma y'iminsi 3 gusa mugenzi we Giovanni Cordoba nawe yaje gupfa afite imyaka 24 yakiniraga ikipe bitewe na cya kibazo n'ubundi cy'inkuba yari yabakubise bari mu kibuga. Umusore weruka gupfa yitabye Imana azize Kibuga n'uwo bita Joan Izquierdo. Uyu nguyu ni umunyayirigwe yapfuye tariki ya 27 z'ukwezi kwa 8 2024 yakinaga ikipe ya Nacional. Yaje guhera ari mu kibuga mu mukino wa 1/8 w'imikino ya Copa Libertadores ya 2024 ubwo bakinaga n'ikipe ya Sao Paulo ku itariki ya 22 n'ubundi z'ukwezi kwa 8. Yatwaye na ambulance ku bitaro byitwa Albert Einstein Israeliste Hospital muri Sao Paulo. Gusa bitewe n'ikibazo cyo guhumeka yaje kuvugwa ko yitabye Imana tariki ya 27 z'ukwezi kwa 8 2024. Abazize gupfa bo bazize Kibuga ni benshi, liste ni ndende. Wanyarukira kuri Wikipedia nawe ukihera ijisho. Ngenda Adolphe Janeman, mukomeze gukanda subscribe, like, share na comment mutubwira ibyo twabagezaho ubutaha. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka.